Poslanička grupa Srpske radikalne stranke amandmanima je reagovala na ovaj predlog zakona tako što smo predložili pojedinačno brisanje svakog člana i to je naš odnos prema zakonu, odnosno mi tvrdimo da ovakav zakon nikako ne bi mogao da se uklopi u pravni sistem Republike Srbije i nikako ne bi smeo da se donosi. Radi javnosti podsećamo da se radi o Zakonu o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, da je to predlog Nenada Čanka i njegove stranke, a da mi u Srpskoj radikalnoj stranci mislimo da je bilo potpuno suvišno donositi bilo kakav zakon za nešto što je već regulisano Ustavom, a pogotovo nije moguće donositi zakon i predlagati zakon koji je u suprotnosti sa Ustavom i sa dva sistemska zakona, kao što je to slučaj kod ovih predloga. Radi javnosti takođe podsećamo na član 182 Ustava Republike Srbije koji kaže – autonomne pokrajine su autonomne teritorijalne zajednice osnovane Ustavom u kojima građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju. Republika Srbija ima autonomnu pokrajinu Vojvodinu i autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Ovo je posebno važno da svi zapamtite. Suštinska autonomija autonomne pokrajine Kosova i Metohija urediće se posebnim zakonom koji se donosi po postupku predviđenom za promenu Ustava. Predlagač je ovde tvrdio da postoji ustavna obaveza iz Ustavnog zakona da se donese i ovaj Zakon o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, ali čak i kad bi bilo tako, a nije tako, onda zakon ne može da se donosi suprotno osnovnoj odredbi Ustava, odnosno izvan tih okvira. Znate, to bi bilo kao što imamo, ne znam, član 106 koji kaže da Narodna skupština, govorimo o Ustavu, da se sastaje u 2 redovna zasedanja godišnje, a imamo obavezu da donesemo zakon o Narodnoj skupštini, što je doneto, i ne može onda u tom zakonu da stoji da imamo 3 redovna zasedanja ako je Ustav rekao da su to 2. Tako i sa ovim predlogom zakona o kojem raspravljamo. Predviđati, kolege će govoriti dalje pojedinačno o svakom ovom članu, ali predviđati u ovom zakonu formiranje poreske uprave na teritoriji, odnosno u autonomnoj pokrajini Vojvodini, formiranje nekakve komisije koja će pratiti primenu ovog zakona, pa onda kaže ako drugi zakoni budu u suprotnosti sa ovim zakonom, onda bi se primenjivao ovaj zakon. To je zaista pisano kako mali Perica zamišlja državu. Dakle, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o budžetskom sistemu su sistemski zakoni kojima je regulisana ova materija i nema mesta niti ima potrebe za donošenje bilo kakvog drugog zakona na ovu temu. Kada je u pitanju finansiranje Autonomne pokrajine Vojvodine, to je regulisano članom 184 Ustava Republike Srbije i po tom članu Ustava se i postupa. Pitanje je da li je to trebalo tako uopšte da se, ali dakle imamo to regulisano i poštujemo ono što jeste ustavna obaveza, ali više od toga i mimo toga prvo je nedopustivo, nemoguće i mi mislimo da to nikako ne sme ni da se dešava. Mi smo od početka se pitali i zašto se uopšte ovo stavilo na dnevni red, zašto uopšte raspravljamo o nečemu što je na prvi pogled apsolutno suprotno Ustavu Republike Srbije. I nismo dobili objašnjenje od skupštinske većine koja je ovo stavila na dnevni red zbog čega je to tako urađeno. Srpska radikalna stranka je inače protiv autonomije Vojvodine i želimo da to naglasimo. Mi smo za autonomije lokalnih samouprava, a ovo što je predviđeno u ovom zakonu apsolutno prevazilazi
normalne okvire autonomije i zapravo daje državnost Vojvodini i to je ono što je jako opasno, ne samo pravno, pravno je neustavno, ali je opasno i politički i zato mislimo da nije trebalo uopšte o tome da se raspravlja s jedne strane, a s druge strane možda nije ni loše da se čuje kakvih to sve glasova po Srbiji ima. Sigurni smo malo, premalo, ali nije dobro što ih uopšte ima, nije dobro što uopšte postoje takva razmišljanja. Umesto da svi budemo na jedinstvenom zadatku rešavanja problema na Kosovu i Metohiji, mi se bavimo nekim stvarima koje za sada nisu problem, a koje potencijalno bi nažalost mogle biti i problem. Dakle, predlažem u ime poslaničke grupe da se član 1. predloga ovog zakona briše, ostale kolege će to predložiti za ostale članove i na taj način iznosimo stav Srpske radikalne stranke da ovaj zakon, odnosno ovaj predlog nikako i nikada ne sme postati zakon. Naravno, kada je u pitanju ovaj drugi akt, predlog rezolucije ili kako su je nazvali, rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini, tu čak ne stoji ni autonomnoj pokrajini, je akt koji po našem Poslovniku ne može da se raspravlja o pojedinostima, pa tu ne možemo da iznosimo i detalje, iako smo i tu uložili amandmane, ali najbitniji, znači suštinski stav, apsolutno smo protiv ovih predloga i zalažemo se protiv autonomije Vojvodine. Hvala. Reč ima narodni poslanik Nenad Čanak. Izvolite, do 2 minuta. Hvala lepo. Ja bih samo odgovorio na ovo što smo čuli time da je Odbor na tvrdnju da je Predlog zakona o finansiranju Vojvodine nije u skladu sa Ustavom, da je Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srbije utvrdio da je zakon u skladu sa Ustavom, o čemu svedoči i član 184 Ustava Srbije, koji glasi da autonomna pokrajina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti i, to je što je bitno, vrste i visina izvornih prihoda autonomnih pokrajina određuju se zakonom. Upravo se o tom zakonu radi, tako da je potpuno jasno da nije u pitanju nikakva kolizija sa Ustavom, nego je u pitanju otpor kompletnom postojanju autonomne pokrajine Vojvodine i autonomija na teritoriji Republike Srbije uopšte. Hvala lepo. Zahvaljujem. Nisam razumeo koleginicu Radetu, tako da ispravljam sad grešku. Izvolite, pravo na repliku na izlaganje kolege Čanka. Da, htela sam da skrenem pažnju da ovo što je gospodin Čanak rekao nisu nikakvi argumenti. To što je nadležni odbor skupštinski rekao da o ovome može da se raspravlja, to ne znači da je u skladu sa Ustavom. Mi smo imali i slučajeve da su i odbori, čak i skupštinska većina, glasali za neka akta koja su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Evo, mi smo pre nekoliko dana predali inicijativu Ustavnom sudu, na primer, da se utvrdi ustavnost onog ugovora, zakona kojim se ratifikuje ugovor o saradnji Srbije i Sjedinjenih Američkih Država oko izručivanja naših građana za neka krivična dela i tako dalje. I čak, nažalost, mi smo imali situacije u ovom prethodnom periodu kada je Ustavni sud bio potpuno politički, kada je Ustavni sud bio na usluzi skupštinskim većinama, tako da i pozivanje na Ustavni sud u nekim situacijama je zaista diskutabilno. Evo, ja da podsetim kako je Ustavni sud, recimo, radio za tadašnju Demokratsku stranku kada je formirana Srpska napredna stranka, kada su proglasili neustavnim deo Zakona o izboru narodnih poslanika, pa Gordana Čomić donela još topao, još niko nije video Službeni glasnik, ona ga donela i maše, evo, kaže, u pravu su ovi da im pripadaju
oteti mandati od Srpske radikalne stranke. Sad što danas mnoge boli glava zbog otimanja mandata, to je tema za neki drugi put. Ili recimo Ustavni sud proglasi neustavnim statut autonomne pokrajine Vojvodine kad se donese novi statut. Dakle, institucije sistema nažalost ne funkcionišu, odnosno ne funkcionišu onako kako bi trebalo i neprihvatljivo je i nije argument ovo što je gospodin Čanak rekao da je ovaj predlog usklađen sa Ustavom. Kao pravnik tvrdim i tvrdimo da je ovo u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.